جه برنامه میوان مجارات انگی امریکا لی واشنطن پایتخت سلاو رز گینر هجا الصالح دمیجر بخیراتنا و دکتمو سدمین دا کتنا لیره یا سوری لبرانبر دولاری امریکی گل میوان پا گوتو بیش دکم. ده وان دمن داویدا لیره سوری با اواکی بر بچاو نرخ خواه لبرانبر دولاری امریکی وندا کریه و دا کتیه و ویکی جی با اواکی بر بچاو باندوره که راست راست دایه سر بازاران و هر وها جیانا روجانه یا خلک سوریه که کلو پلان با اواکی بها دکرن و بر همین وانجی به ارزانی تینه کرین. سدمن ویدا کتنا جنشکا و چنه چما لیره سوری و هوا با وکی بر بچاو نرخی خو داکت امی حول بدن سدمین ویکیو هر وها ام ببیجن باندورا ویکیل سر جیانا خلکی سوریه گوتو بیج بکن لگل دو میوانان دکتور مسلم طلاس کج ترکیه بمرایه شارزای آبوریه و ماموستا عزیز عثمان شیروکار سیاسی کج لندن برای دما باش هر دو هجایان دکتور مسلم اج جمتدا پرسا خویا کم دست پی بکم تو دبیجی یعنی تو ودگرنی چما دوان دمین داویدا وها باواکی بر بچاو یعنی نرخی لیره سوری داکتیه ایوار باش که صالح شتو تماشاوان هیجیا گهدار هیجیا را يعني ام دبيجن داكتن ورابون ودراوان يعني هردم ده ترين دي وهنا ترين دي كندم هي وكن يعني ترين دي دريجدام بلكي ترين دي دريجدام كي بشترا سرن لي هردم ترين دي كندم جريداي بباوري وبندماني خلكيل لسر روشة أبوري وسياسي وليتم يعني ولاتي وكا سوري تا کیجان آسته خلکی سوری و خلکی الدوره و کسی دواری آبوری دا کار دکن پی باوری به پیشروجا سوریه دکن و روش آبوری چاوابه دوی واری دا يعني قال لك بوير شي بونا قد هيله يعني هر كسب بيجي روشا سوري د پیشروجا دا قال لك خراب دواري آبوری دا هناك جوا مسألة يعني وكا تشتي او بيارة هاتي سري رامي مخلوف وقال لك كستي خذي مال وسرميان وكاوي هناك بريوان يعني جزا دانا سر وبري خرفاندن ديان ام نيزكي قانون سيزرن يعني قانون سيزر جي هجر وري سباندن يعني بندمان ما قال لك خراب من روشا سوريا وقال لك خراب به يعني تكوني تبدي استا ولاتك وكا سوري انا رجايا هجاري خلكي بن خيزه هجاري ذا دورة سدي حيشتي وددنا بندمان يعني تي تخمين كرن بشتي كو سيزر وري سباندن خلكي سوري برشينا راه هفد بخوي وروشا سوري اوار دواري سياسيه داج اموي بي باوري روشا سياسي اگر بحث بكن شخو بي باوري بيتنا يعني البندمان كاس نزاني وين روشا سوري سبا بچرنگي بي لورا هر كاس جبري سوري درفه ودخوازي جبري سوري الجمون هبه خوجي خلاص كه وشوني ويان برنا دبي روشا دا تشتكي نورماله بويرنا بيرنگي هبن يعني نرخي درافي سوري داكه نورماله قالك بل هر حال امي بهم برفرهي بين سر مساله جواري آليه وي آبوري و مشين آليه وي سياسي و يعني ما مستعزيز ام دزانن كو يك جسده من ام بيجن كريزا سوري بگشتي و دوا كريزا داويه دا كتنا نرخي لرايا سوري او سدامه كسياسي جي هي يعني دوي يعني چما ام بيجن دماوي چما نها يعني چما دوان روجاندا عجب گريدايه باو كريزا نافينا ام بيجن سروك سوريا بشار اسد ورامي مخلوف يان تشندين سياسي نزيك هناكو دهلن كو نرخا لرايا سوري داكل سلاورز كي صالح براستي
تدي اف مجارا هناك جي بري دمك يم سرها خفتن هي وقتي تدي نقهبو في قهابونا رخني سوري والقاسي بركاتن هاتن نزكي سر 10,000 ورقي سوري دولار امريكي براسيش سببي ويناك ويدا مي هنجي قال سبب قال لك نبون ايرو قال لك سببي كتنا قيمتها بري سوري جواجي درنگ هنا يكجي سياسيات اكي سري صدي صدف برغو چيروكا سوري چيروكا سياسيه و ايكونومي جي تدي بشي هر مازنش برغو تدي هردو بهفدو وكريداين سياسات و ايكونومي هرد بهفرد مشن قالك سبب هنا براسي سبب نجوانا سببك جوانا كي هري اساسي جو او كسيغو يارمتي بريجيما سوري ردكرن ايرو اب خكتنا دستنگايه دا وكي ايراني وكي قالك ريخستني عراقي لبنان جو سوري تدي وك دريكي جو بي بهنا خضر تري دردخست ايرو روشا لبناني جي خرابه هندروي سوري بخوده هندروي ولاتي سوري دا ريجيمي بري 2 سالا سري صدي 25 سوريا حكم ذكر ايرو سري صدي حفتيت بندستوي دبو دوي وي سري صدي حفتي دوي واناكي بنانكي بروبلما كا ناف ريجيمي بخوده مالباتي ده نا مالباتا جيفيني ده مالباتا ريجيمي ده اوجي سببك قالكي مظنا وكي دكتور قوتي قانونا سيزر اوجي دي قالك كسان ايغو تكليب بريجيمي ذكرن ايرو قابنا باش دعويتنج بنا تدينا ما ايدوينا ما كاربن بيارمتي بكن افحموجي بهفدوفا جريداينغو او مثلا سوري كتبي روشاوي ناقي قالك روشك خراب ده مخابن افجي حمو تاثيرا ويسر ملطي ودايركت سر ملطي سوري بينك سيد ريجيمي اري وبترزبن لي بس قوتي ملطي سوريا قريدايا مخابن ام ملطي انا كي براستي بدلك قال لك زيدريك ويز احمد دوريرتشي باشه ما مثلا ايراني واي شروفك بله وان دمي داويدا جيمس جيفري وينري تايبت امريكا بو سوريا بحثا ويا كي ذكركو الروسي ايديج سروك بشار اسد نرازينو دخواز يعني بو وانا جرينجك او سد استراتي بمين نميلي باندورا ويا كي تشيل سر روشان نهايه ابوري قالو ريجيم جيشتي او باوريه كورنج الروس نيزيك دف جوان بردن اللي ثاني خواندنا كامريكان انا هادشي كي راس راندين تدي اف هزي ناف دولتي مظن تيكليا وانا كي تيكلي مختدكن بجهه كي اورجنايز ردكن بجهه كي منظم ردكن ريجيم سوري براسي حاله ونا كي صالح بشيده باش بو هفدو قرت بس وقتي جو ايروغها رنگه كي جو ريجيم هفدو بلا ببيش هفدو بك بهنجي روس نما كارن برباري بسكنن جبر بو بلار سري روسا جبرولوجي روس باش فهم كرن انه اف ايرو نما بعسكري باش قالك منطقه سوري دفري سوري وقران نظامي بس ايرو او بروبلم دناف ريجيم بخوده دركتنا ند بس مسألة رامي مخلوف ثانية بيجم قالك جهاتا حتى ايه لشكري جهانا دبشد بن ايرو ايرو قال او كسيغو تشبونا يارمتيه بريجيمي ربكن ايغو حزب الله بيج فصالح عراقي بن ايراني بن ايرو او جبونا وك هيز سوري دا بربري ريجيما هيزي ريجيما سوريا يعني ايرو باشار جفدكت والله جفدت كذي جبرلوجي روس اكيد وي حسابي خو بكن وي روجي بيش دا زالمن بديل شيء جبرگو رژیما اسد اكيد سري صدي بولو برفيرنگي نما كاري بردو دوام بك دولت فاشل بيت كفي جبوفي كيجي اكيد وي روجي بيش دا روس جي وي سياستي خو تكتيكي خو بغرن وي دوس نخوي نوب غرن ناف سوريا دا وي حليف نخوي نوبين جبرگو روسيا هيزا قو قوتا خو حمو كريه سوريا دا ايرو دولتا مايد بين دوي روجلاتا نافين دا ايرو سوريا گو كاربي جيخو بپارزيتي دا روسيا اوجي نخوازي حموي بسبيري في ريجيما جابدوكاتي
ji bo yekê jî dijim rojê pêş de wê gelek guhartin wê çêbe di aliyê siyasî de wê gelek tehalfatên nû çêbin wê beşekî baş Hêzê Sûriya Demokrat wê beşekî baş bê di rêkeftinê nû de ez bêjim ev wê bi rastî tişkî pozîtîv e ji hede ji aliyê باشه مامۆستا ez vegrim cem te gelek xal bi rastî tiştên balkêş anîn meydanê caliyê wê siyasî ve ez bibim wekdêm wergerîn ser em bêjin bandora we ya aborî li ser rewşa nihaya Sûriyê ku Diktor miselam bêhtir vê derbarê da şarezaye Diktor miselam mamoste Ezîz behsa wekê kir gelek faktor hebûn ku hêşt ku rewşa aborî têk biçe û nirxê lêreya Sûrî dakeve ew ji yek ji wan nimûne wekû ew piştgiriya herêmiya ku ji bo rejîmê dibûn ha lawaz bûye dergehê Libnanê yani bijî Libnan ku em bibêjin dergehê serekeyê karsazên Sûrî bû ku karibin têda bêjin karê xwe bikin rejîma Esed bikarî bû bike yanî avê yanî Libnan wek nimûne çi qas bandor li ser asta aborî gihandiye daye ser rewşa Sûriyê niha وەکە زانن یعنی مەسەلە سووری و جەزای ناونەتەوی سەر سووری کەونن یعنی بەری سیزەر هێنێک جەزای ناونەتەوی سەر سووری هەبوون سووری یعنی خۆشبەروان جەزا بادەدا دریا لبنانێرە یەک gelek alîkarî ku ji hêzên herêmî weke Îranê Sûrî re dihatin gelek ji wan diriya Libnanê re bûn gava ew krîza Libnanê çê bû yani tedî yani tê texmînkirin salane dibe yani zêdetirî 2 milyar dolar ji alî Îranê de dihatin ji Sûriyê re û wana nirxê lêra Sûrî hinekî bilind hildigirtin piştî ku Libnan hate girtin em kanin bibêjin yani bi rengekî ji rengan oksîjîna ew alîkariya kesê ji hêzên herêmî ji rejîma Sûrî re dişandin hinekî hate girtin di wê demê de jî hinekî yani ceza Îranê bilindtir bû lewra em kan bîn alîkarî ku ji hêzê herêmî û alîkarê jî re dihatin ser hat nequtkirin di wê demê de yani xweşik xuya kir ew em bên ew pêla ku gelek di wê demê de em belkî carkê ser yani televîzyona we jî ser axivîn lêra Sûriyê gelekî daket heta giha hezarî hezar û hinekî ew pêl derbas bûye lê mesela Sûrî û Libnanê yani çîrokek dirêj e tevliheviyak di navbera em bêjin yani tehrîbê bi îngilîzî dibê smuggling û bazirganiya rewa yani têkiliya navbera Sûrî bi Libnanê tenê bi krîza yani benkê Libnanê ya rewşeke darayî Libnanê yani nêşirovekirin lê em kanin bibêjin bi rengekî ji renga Libnan weke yani pişika Sûriye duwarê bazirganiya bi derva re duwarê alîkarî ku ji derva de tên duwarê diravê beyanî de heger ew rê lê were qutkirin yani tikanî bê bi rengekî ji rengiran yani rêjeyeke mezin ji oksîjîna darayî ser Sûriyê tê qutkirin باشه نه و حد واجی به بحث یاسیا سیزر کرد که امریکا داویا سالا بوریده کنگرس اری کرو سروک امریکا جی امضا کرد یعنی دکتور نهاد و درباره دا یعنی او چاوا دکاری اوکی راست زیانه بگه اوی ام دزان که رژیم اسد روج ده بن جزاین امریکی ده که امریکا شخواد خوازه که رژیم بروخه یعنی gelek cezayên Amerîka berê hene yani tiştên nû divan em bibêjin divê yasaya sîzer da we çi bê li gor xwendina li gor xwendina min yani destpêkê ji te re bêjim yani hinekî yasa ne gelekî diyar e ji min re yani lê tiştet ez kanim di xalan yani hinekî balê kaşkime ser xala yekem ew cezayê werne ser banka navendî û belkî gelekî balek yani gelekî bal nekişandin ser Banka navendî weke hûn zanin yani kontrol û sentera sîstema darayî û deravî welê te weke tê gotin wê Banka Sûriyê navendî were cezakirin bi şiştina peran û darakirina terorîzmê heger ev reng bi ji ceza were Banka navendî Sûrî tê wateya di tiştanî yek ê çi qas
امریکا چقاس پرب $1,000,000 و پرج سوریه بخوازش بانک یک عاد دیان لهندر ولات و دروای ولات چه عالی دوار دارایی و دراوی دا کار دکن هگر تیکلی به بانک سوری ناوندی راجع بکن و اوجی جزا بکن یعنی تکانی به نفس دوار دارایی و دراوی دا لسر سوری تاقت کرن هما نزکی سدی سد او نفس بمنیجی درین راوارانه یک عاد دیان مثلا که گلک گرنگ ہے سوری 10 سال دواره سر نافخایدا در باس بو و پشتی دمکش خواه نو آواکرن واره نو آواکرن رجای حشتین نود آلیکاریا نو آواکرن اجدر وادا واره یا ویج آلی یعنی ام بین هیزن روجاوا داورن یا جی هیزن هریمی و روس داورن روس هر نکان تشتکی بدن سوری ایران هگر تشتک جمع هبه جزاها تسر نکانه بده ما جوالی یعنی ولات روجاوا دا گورا یا ساسیزر ولات روجاوا کسک نکانه تشتکی آلیکاری بدن و آوا کرنا سوری دوی رنگی یعنی امکانم ببیجن بده آلیاجی نما تا آلیکاری کانی خو بگنی رژیم سوریه تنه یعنی آلیکاری نروا بوی رنگی از من یعنی پیشروجا دواری آبوری دا پیشروجا وی ولاتی تنه بله دبکو بخوام دکی رژیم رنگان لی تنه کار مافیوز و دوام بکی کار آبوری روال سوری و وره را یعنی برنگی که رنگان و وره فریز کرنه بله باشه مامۆستا عزیز یعنی دکتۆر مثلا باوەکی بەرفرە سەر بێ مەسەلەی ئاخوی و بەحسا ئالیên هەریمی و دەرەوەی سووریەکردن کۆ ڕەنگە بێنە جەزاکردن ئەم دەزانن کۆ ئەم ببێژن نونەرێ وەزارەتە دەرەوەی ئەمریکا ویلیام ڕۆباک سێرەنجام بەرێ لە کۆبانی بوو باژاری کۆبانی بوو بەحساوەیەکی بوو کۆ دناو ئاخافتنی وەدا بە دەسەڵاتدارین کورد را ئەو بوو کۆ ریوبریا خسر جناب یاسایی درخن و بيجن جزا وان نحوين يعني ما ریوبری چه دویدره چه او کریه چه ام بيجن دانستاندن كل دجي ويز یاسایی کرنا حتی کو افداخواز ج امریکا به کو او جوها بيشه يعني وكي ونزانن ايرو ریبریا وي جهيغو ریبریا خسر لي ایرو امریکی لودرین امریکی ودت پاریزن و امریکی ود مصرف لیدکن و امریکی لود حمو امکان و یارمتی هزي سوريا ديمقراط را او ددن او تقديم دکن هگر وی بکنا يبشك جبي قانونا سيزري امريكي وي تعديل خكن ابنا امريكي ثاني امريكي وتديو هزي جو تحالف كواليشن بوارا وي تعديل خبكن جبويه كيجي بشم وي حتى جواري وي تشنا استثناءات يعني تشنا جيبو درخن وانا كي دوري في مساله بكن جبو خو بو خاطري خوش بو خوي بكن جبو او ايرو مصرفي الوردكن جبو في كيجي بشم وقت ما بنا ريجيم بو بلال سريع حمو طرفه جبرلو ايرو وي جديك روس وامريكي كارن ايرو كارن بهافر كار بكن ايرو كاربن بجبريك درخ بخن بقنا صيغتك بقنا فبدورا جو كاربن مثلا سوري چاره سر بكن وكم قوتي هيزا سوريا ديمقراط وي بشكي اساسي بجوي چاره سريه هيز ندي خويا وي پیدا بكن وي جندروي سوري وبكنا شريك وي في مساله چاره سر بي جبرگون كارن في مساله بردوام بكن جلو بهتر سوري نوكي دولتك نوكي ايرانيه نوكي عراقيه ایران کاری بو خودی بکی باز دیش افشان سالی وینا که بن وی امبارگو ده جبرگو امکانیه وی ذاتی هندرو هنا عراق كله نفطاوي هبو نفط بربري خوارني بيونايتد نيشن را اب مثلا جار سركرن چند سالا نهده سالا خوگرد سوري اف امكان جموينينا ياد دوا سوري ايرو نريجيما جو حكم تكيسو ايرو مافياتن ايرو ريجيم خو پشتي في مثلا بشبونا ريجيم نا بفدودا اف الوزي دركت ايرو خرابتر بو ايرو سيقتا حتى حوالي وانا كي بوانينا ياد دوا رخني بترولي كتن او رخني بترولي تاثير الدولت و دولتي جو يارمتي بريجيم ردكرن وكا روس وكي عراق وكي ايران وافكاس يارمتي نما كارن سوري ربكن فدي مثلا اب مثلا انا كي حمواري كاربن
بو جاري ببينن إيرو بشار أسد ورجيم بشار أسد نرجيم حمو بشار أسد وف كسي دوري إيرو بونا بلال سريوان برسري حمو حتى دوست ديوي في مسألة بيجمو نزيكا في مسألة ويلسر الجدي بسكن ويشار سريك تجيرا ببي شبرقو خسار لها حمو طرفها باشه ما مستیانی تو دبیجی اوانا دستی خود جی بردانه ری پیوندیا مثلا کرونا لسر به کی رهیا یا نه یعنی هر ولاتک نه بدر خدا کتیه دن روش خویا نافخوی دا کتیه روسن ایرانی نه وان ولاتن کوبری پشتگیریه که راست راست دادن رژیم یعنی ام بیژن باندورا کرونا لسر ام بیژن کریز آبوریا سوریه نه و پیلا دا کتنا نرخی لیره سوریه هیا نايمز بيشمس نبه ورا كورونا يعني بتأثير ويل سر مسألة في مسألة روشا سوري زي روشا سوري بري كورونا دي عزل دوز دي عزل صالحية في روشا سوري في جها برداوية كورونا أري راست هر ولاتك جهاني بخوفة هندروي خوفة بيكاتيا لی او نمعنا وناگه گوه کسی جه قرار نینه گوه هر کس کی بشیویه هر کس کی بریا بشی خورا کاره تکلیه بوی دوسایره دکی هر کس کی دوساویه بوی دوسا خورا از بجم تاثیر کرونا هیچ دوی مسئله دا گلک نینه لی بس مسئله که دوی چاره سر ببی برنگ ندید وی چاره سر ببی او رنگی هانا که جو کم گوتی دوی اف دولتی دوستانیه برجیم را دکرن ایرو وی هشقهاتن اف کسی گو دیجی رژیمه بو ایرو کارن هر بافدورا چهار سری که ببینش بو روشا سوریش برگو حمول خساره بله باشه دکتور مسلم یعنی ام بزانین کنها رژیم به هر هولکی یعنی تجی بحثا دوسیا رامی مخلوف کرد نوا مالبات ده حتی ما مسته از اینجی بحثا وانا کوکین ناوینا مالباتا ام ببیجن اسد و مالباتا مخلوف دوی درباره دا بو یعنی ام جزانیجی که پرسکری کمی ناکوکین آبورینه بیتری که مثلا سیاسی بن دوی درباره بیجی رژیم دکاره چی بکه جبو خواب پاریزه یعنی لسر آستا آبوری سر آستا که یعنی دکاری پرانش کر بینه جبو که جاره کدن نرخ دلار بلند بکه امزانه بری چند رو جان گیشته بو نزکی 1900 جینها هنه که داکتیه و هر حال نه سقام گیره یعنی راد به و داد که رژیم دکاره چی بکه اگر هول بده از دبیم یعنی تشت نهانا مرد بین نکاره تشتکی بکی یعنی تشتی که تکانی بکی یعنی وک آفک وره و آفک مزن یعنی تنکانی وی آفه بسکنی وک پیلک وره لیت بلکی بریجیم کانه بید نیورانه که آجنیه بکی یعنی ابروشا سوری بلکی ما بحثا وی مسئله کنه که برفرهی نکر لی نرخا دراف بچلا گریدایی بده تشتاده یک جی نشاندانه او نشاندان یعنی رژیم چقاس پره چاپ کری و داخستی بازاره دوا 10 سال داوی دا رژیم قاسا دراواند د بازار سوری دا 3 قات حتی 4 قات زیده کری یعنی نشاندان گلک زیده بیه یاد دیان داخاز گریدایی به هلبرین آخواجهی دا هلبرین آخواجهی جی یعنی نشانه ام دبین یعنی سال داویدا و چند سال داویدا قاسا خواست سدی هفتی هشتی دا کتی یعنی دا خوازا دراوی سوری جی تنه ام و مسئله دریجدم اف هر فاکتور دریجدم رژیم هی نکاری تشتکی بکی اگر رژیم کنه باید تشتکی بکرا گرک بانکان آوندی دا هنک ایدگ هبوناج دراوین بیانیج زیر لی رژیم ده سال داویدا اوجی برخور کردن اوجی چون آنها رژیم دوار آبوری دا تشتک دستی ویدا تنه اگر کانه و پیلا دا کتنا دراوی سوری بسکنی دراوی سوری دوی روشیه دا هرن و هر دا کون لی اگر لحفت یعنی لحفاتنا که سیاسی چیه ببه دوی روشیه دا برکانه رژیم کانه آسته که دا یعنی بسکنی نه داخینه یعنی ام بین دوی آسته وی بهایی دا بسکنه لی وگر لیرا سوری وگر کون $5 و $100 و مثلا حتی 5-6 سال دن بلکه 7-8 سال دیجی چی نابه دمینه مسئله چه آلیکاری اج در وادا بی مسئله آلیکاری در وادا او کانه به مسئله بسکنینه لی آلیکاریش در وادا جی آنها وکل پیش ما خویاده که
گریدایی به مثلا پلان نیاوا کرنه و لحظاتنا سیاسی او هر دیجی نشانه دادن که تشتک تنه یعنی پیش رو جانی زکتاب که مانی تشتک تنه رژیم کاره چی بکه برنگی کی پولیسی کاره تشنه بکه کسی آنها بازرگانی دراوا دکن دوالی تهنه کی بسکن هنه کی سیدا بکه لی داوی اف مثلا وقت مر سرطان مرار هبه و مرحبا اسپرینت خیده بخو تشتي يعني چاره سرین دم کینه و تشتکی دم درج هذا لقول كنت بيجي الاصليين سوري نخويانا هر حال يعني ما مست عزيز تدبيجي في درباره دا يعني ایدی روشگیشتی اوی آسته که دبی چاره سریه که سیاسی بیدیتن جبر که آنها ایدی خلق سوریه با اوکی روجانه زحمتیان دبینه یعنی ایرو شینکایی دا بگر حتی برنجی حتی شکر هر تشتی جیانوان روجانه راستی تهلوکه دبیه و اگر گوهرتنه که سیاسی هم بیجن چاره سریه که سیاسی نبه و ایدی خلق تحمل نکه یا و بازن ماینجی و دیسا جارگدن سرالدانان چکن یعنی اف جان و بکی آسته که بنبیجن درگاه کی گرتی تو پیشی ایدی دم هاتیه کو چاره سریه که سیاسی جسوری را بیت دیتن وەکی مگوت تەدیف ئەنها بێچارە بوونە گوێ مەسەلەی چارەسەر بکەن بەرگۆنە مگوت وەکی مگوتی دۆستی ڕێژیمێژی و دیجی ڕێژیمێژی هەردووش ئیرۆ بەرێواناکێ لە خسارەیە فمەجبورن ئیرۆ vê مەسەلەی چارەسەر بکەن نەبەس کەسێ هەندروێ کەسێ سووریە دەندروێ سووریەدا حتا کەسێ ئێگۆل دەرەوەی سووریە وا وڵاتێ دۆردۆری سووریە ێگو بازدانا الكامبي أردني دا لبناني حال لبناني خراب وإنما كاري واخدي كي الكردستان باشور عراقي حموش هنا حتى التركي تركي وضعي حالوي ايكونوميك او جي خراب بويا يعني حتى كسي سوريا يقول درفا يقول او ولاتي ديار متي بوارتي يرو او جي بيچاره انا ما كان يار متي بوار بك اب مثلا انا كي مساله بو هندرو درفا دفينا كي راسي سر بسكنو چاره سر بكن ودجم روجي پیش دوي في مساله وي چاره سر بيج بلوجي يرو روجك ريجيم خوا في سيجنال دبيني يعني جبلوش بلو او كتنا هم بيزا هفدودا او بهفدوره كتنه دا هر کی خوازه بخو خلاص بكي روجي پیش ده بنا رنگ افشارك بين سر رژیم و آریگر رژیم وک ایرانیان وک روسان دوی درباره دا کویدی اره بکن سر چاره سریه که سیاسی بيجي اپوزیسیون تا کی جان اصلی آماده یک و چاره سریه بپجرینه یان جیجر حاضر بکو اگر به کار به انجام نوې هلګره وكي ولزانه دي اوبوزيشن ندستي خديه اوبوزيشن كا سوري قد بيجي او قلتني خو قراري خوش اشبا خدتي كاس او كاس جي ايجو على قدارن في مساليرا او ايجو قراري دنج بدلا في اوبوزيشن سوري نه يكون ندو نسينا لكن يعني اب مساله اوبوزيشن ابدا نابي بروبلم تبيشا چارسریا پزگریگا سوریج برگو اف کسی گو پی معنینا اون ایگو ویتی کلیه کن بروس عرب امریکی عرب بله هر حال يعني همي آلين سوري ديارة بسال دورو دريج يعني نه رژیم و نه آلی اپوزیسیون ديارة كت يعني کس نه هرج بروان وکار دکن حتی بيفيا كو او روج بي كاربن سوري بخوب خد يعني لهفده رون كاربن تشكي وهابه بين اوجي وقت بيجن لآسوين نزيكين سوريا نديار نسباسيا وهدو رزاراج دكم راستي دما مدقة داوية عزيز عثمان شيرفكار السياسي تجلاندوني بمرابوي ودكتور مسلم طالاس شارزاي آبوري تجي تركيا مرابوي جالكس باس شبو بشتر بوناوا بين الهجال لفر ام دقهن داوية دما برنامج تاجرة بأصالح دمي جر خاطري خوش وخازمو بمين نافخير وبشير